Njengoba isizini ye-Betway Premiership yango-2025 no-2026 ke isiphelile, ngakho-ke kulesikhathi samanje kulapho-ke amaqembu-ke amaningi-ke azoloku-ke enza-ke amalungiselelo ukuze-ke maqala-ke isizini elandelayo amaqembu-ke kube-ke sewazi ukuthi-ke azosayina-ke abobani. Njengoba-ke umphathi-ke we-Kaizer Chiefs-ke oyi-football manager yena-ke uBobby Motaung ulaphana-ke ezweni-ke laseZimbabwe laphana-ke eHarare. Kulapho-ke kulindeleke khona ukuthi abhekelele-ke abukele-ke umdlalo phakathi kwe-Scotland Football Club kuyiqembu-ke leli-ke elidlalelwa uyena-ke uKhama Billiat, uKnowledge Musona, abadlali-ke abake badlala-ke kwiqembu-ke le-Kaizer Chiefs laphana-ke eZimbabwe-ke badlalela-ke iqembu-ke iScotland Football Club. Kanti-ke iScotland esodlala-ke neCaps United okumdlalo-ke we-league-ke laphana-ke ezweni-ke laseZimbabwe. Kulapho-ke uBobby Motaung-ke akhona-ke azobukela-ke wona-ke lo mdlalo. Kanti-ke makukhumbula kahle-ke phambilini noma-ke mhlambe-ke ubheka-ke i-history ye-Kaizer Chiefs kukaningi lapho-ke bekubonakala khona-ke uBobby Motaung-ke makahambile aye-ke laphana-ke ezweni-ke laseZimbabwe. Kulapho-ke bekabuya khona nabadlali-ke abathize. Makukhumbula kahle phambilini-ke abadlali abavela-ke ezweni-ke laseZimbabwe okwagcina-ke sibadlalela-ke i-Kaizer Chiefs. Kulapho ngibala khona-ke abadlala abanjengabo Teenage Hadebe obekayidefenda-ke i-Kaizer Chiefs, Willet Katsande, uKhama Billiat, uyena-ke uKnowledge Musona-ke abadlali-ke abavela-ke ezweni-ke laseZimbabwe abagcina-ke sibadlalela-ke iqembu-ke le-Kaizer Chiefs. Thomas Sweswe emakhumbula-ke ngephambilini-ke omunye kwabadlali-ke ovela-ke ezweni-ke laseZimbabwe owagcina-ke sikadlalela-ke i-Kaizer Chiefs. Singazi-ke njengamanje njengoba-ke uBobby Motaung-ke laphana-ke eZimbabwe ukuthi-ke mhlawumbe-ke itrip-ke le ayithathile ukuthi-ke ayeZimbabwe ayobukela-ke umdlalo-ke we-Scotland kanye-ke neqembu-ke leli-ke Caps United. Kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi-ke yena kuBobby Motaung-ke makabuye eZimbabwe abuye-ke nomunye-ke umdlali. Sizobona-ke ngesizini-ke elandelayo-ke mayiqala ukuthi-ke mhlambe-ke iqembu-ke le-Kaizer Chiefs lizobuya walaphana-ke eZimbabwe noma-ke mhlawumbe uBobby Motaung-ke bukuyi-trip nje kuphela-ke lena-ke ayithathele yona njengoba-ke vele isizini-ke isiphelile-ke nabadlali-ke abaningi-ke baphumule-ke njengamanje. Kanti-ke abanye-ke umdlali-ke uyedwa nje kuphela-ke umdlali kwiqembu-ke le-Kaizer Chiefs-ke olaphana-ke kwiBafana Bafana uyena-ke uBradley Cross nje nguyena kuphela nje uzohamba ayodlala-ke imidlalo-ke ye-FIFA World Cup laphana-ke ezweni-ke lase-USA, eCanada nalaphana-ke eMexico. Yena kuphela nje umdlali kwi-Kaizer Chiefs ongekho njengamanje. Kanti-ke bonke-ke abadlali-ke be-Kaizer Chiefs-ke bazaloku-ke baphumule kuze kuphele-ke isona-ke isikhathi-ke lesi-ke sekhefu kuze qale-ke isizini-ke elandelayo-ke ngenyanga-ke ka-Agasti.